Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bam tagasni. Imat ke issue jing penbet put penbet sam kam poishu sha ka shubet tang hakara shithi nelet kendu he sarkar watla ka sarkar klathung da ka regional committee. Na kalyang ka Trap Border Disputed Redressal Forum HBDRF Minski balang kaya thu ba kanum pediang satya ya ka kaipot jong ka regional committee ba ya penbet khaput halor ka block 1 namar ba kampat julet jurip ya kishnong githau ya thu uma chandra me sungo dukot ka forum shu ka forum ka bala penher dorkas labun sin sya ka sarkar khamtam ya ka block 1 block 2 nadu menteri rangba ka jila Konrad Kisangma bad syaki menteri sarkar Kakerwo balapha batmi hakilat pathai khubor la pentip syaki ba ka sarkar klajan dep artat ya ka jingya kren penbet pun ka wat ba ar bat ka Assam. Layathu ba ka regional committee ka block 1 kala penkre ya ka kaipon ban IT no sya ka sarkar. Henrengi kwa ban penpau ya ka jing sngokya bat jing bamhun ya krukam trekam ka regional committee na malatip ba ka regional committee kam syamnale ya ka jing jurim ya ka jaka hadu kini kisngi. Kabala ban pinkul marlut ya ki jing shisha kat kum kabadai hong. Ka HBDRF kapan por ban ya kendu ya menteri rangba ban ya kren ya ki jing shisha bat ki kot kisla jong kathan block 1. Ha kawi kalyang uma chandra me sungo dekot ka HBDRF uyathu ka jing kipat khaput block 1 menta ka de kapsiar bat khan di sektor bujik lut iki jing mentoy na mar sarkar ka kuman shu mengaku weni dengan lalu itu berita hok banyak adharga bagi epic dan ru begitu ban school bam dan certificate dikunjungi ke pep school kadaw bam yo school bam le thep vote dan epic bat ki school ki badai jong ke Meghalaya laklun da ka Assam bat lasa da ki jai benriu karbi bat ka forum kalakhang ban le thep haki ar election Pensyai kendiat mo. Tega kajimut jungi bani ongi ka sarkar bani kendu ban penlongi ka jingelang halor kilai tu ligi mat ke bakong san ba. Ka benem kong ka dai ha ka jinglap jungi mo. Kata ka jingbu no jong ka sarkar ya kata ka khanduli ba ka siar sektor. Hi. Nagaliang jungi ha ka jing thok bledep ni ladap ong bat ha ka por ba manging lai rai kendu ya deputy chief minister am kan mak chu igiterik Rai ba presiden ru ngledep ya kendu ha kapor jong MDA1 iba snya bahalang ru ngledep ya kendu ha kapor jong MDA1 bat ngila yo ban ya keren ban ngila ong ru ba kam don jingmut ya ka sarkar ban penhe lani ban concentrate mo ban perli jingmut ya ka khanduli ban kapser sikta ka bakong san hi gede ka blok 1 namar pala dawan ka blok 1 chipo Meghalaya automatically ka kapser khanduli ka ban buat kene ka khanduli ka kapser sektor kami tangra ka daw ka jingtelot jong ka sarkar Nagadao ka jimbom tip jungi ka jimbom nang jungi ban bat yalau jong usap namar ba kan thu ibe jing shisha namar ba ngadai banang te mo namar ba ki tu snong kamen I ga dai ka basong ngi jai riu karbi kartiang san phao ga dai ka basong ngi jai riu karbi ka langker roi ga dai ka snong ka basong ngi jai riu karbi berkata pat ro ka basong ngi jai riu karbi te dai dang ni ga dao basong ngi jai riu karbi ki sim ka buno ban penia sok ro ya ga ni ga jaka stage ko karbi ang Assam te dai dengan nega daw kami no kaniga jinguri kura nang ta sami no kaniga khanui ke share sektor phi manshwa ki LP school jonga district council ru gadon mandi ki kharishon ru giyo ICDS scheme ru giyo bat barok itu kisnong kirung ki crime maps kirung hapok ki blog kirung ru hapok irul jonga Meghalaya re menta ki sedang tanya te ondag sedang berpersya ke sarkar jila Meghalaya jungi pat kam le yi kiyo ban le ga tuma den ni ka daw sami no dispire tin kaliang jungi yum sio ya habi gini nila kren sai ka sarkar na kapor chupor bat kamdon kam hiru nama pala wan blok wan ku bang ngomende kini ti wan pa kamdon kam e balong blok tela dan ni pelejing murthan ya ga ini ka khanduli pakap sar sektor yo ngindu no ya ga blok wan ki pasamo ong pe ketu ni le pa chi blok wan de na ya kren shi tela ku de tiri ni ka daw ni ka tui ka sarkar ba indai bani pelejing murthan ya ka blok ya ka khanduli pakap sar re ni dai ber pelejing mut ya blok wan blok bari transfer no kat kumbala de propose notice nem de te ka baar ti ka baar ka lomba kumbali li objektif mo barok lang li objektif hi barok pa ni snong jong celam ya baka
Kesorkan mekelia kalau IPOR ya ka Regional Committee jung West Jengkia hapo like yang tarik ke March. Ban summit ya kita ki dokumen selani ya kita tulir baru bejing dei pat blok 1. Tene yang deputy chief minister ban borong jemiru laong ya kata bagi summit hapo like yang tarik ke March. Tege jing ya kalau mah gejik tip bejing kum ka forum. Ngau banante. Tinggi 4 yo ire ya kata inspection, ya kata ground inspection. 4 dong. Hadu mentar 4 dong. Tege gejik tip bejing ngah ke MDA 1 te regional committee kalau jir yang kita ki ko member mau ke member ke basu sifat ke regional committee ke om dere de government te tangki to hi balek se kat to kat ni ligisno pani krem bagi tu sosno te ne galeng jungi ni yo e kata report ke ba komuno kata report kalau te la ngi pay part sipo blok 1 sipo lampi dala de hi gitu ki sherman jong regional committee le yar situ ke krem situ ke selo tang ba site sipo blok 1 par hanu mental dapat Tihato namar ko por ba sarkar klepu kelekut de mentala arterik de dengim tik le dep summit nikim dep summit ni tangba lada ki dep summit pa de ke don jingma namar bangi pa di iya kata inspection atau ko de yo ba sulet tandep tingi duk no iya ta jeka tede halor ke ni ka halor kini ki mat ke don kam ni ong ya sarkar ba ni penlong dok ke jingi kran ke besar kenang ba yo ba ni snitu jingma ba sakawe nga don ban ong ba pensai kendiat di halor ke jingge jomi pa nyong som snong jomi ke badon sate nila khang yiki bakim desu da kata non cooperation movement de nila padon kam site de ne gadau ki election hak por de artilik election ki la boycott no ban menta de mangi boong ba wat yele su lene wat apply su yegino kino kita ki personal document smo ki epik ki pan card ki adhar kunta ter kuasa de mangi bakhang yiki de menta spo me khaliaro kim pan yo ora banle Dehega jingi deba kene, arha kanda tarik November, arha cara rusau, ngaru ngado lang na kapor, ngile de pelong ke jingi lang ke bakar pang ha conference hall DC office juai. Dehega ne kapor DC ru iba solia don lang ke kapor district don lang, bananta ke election officer badai pe yudas jentia madam bla idon, bananta deputy chief minister jumi iba sing halang idon lang. Dehega kata kapor ngile ya discuss ba kami ting internet ko maar kata tami. Tinggal ya keren ya kita ki barok jingi cukup. Buat kepada kawe kemat ke pengsan ke lomba hadin ke district council kalau dep unification ke tadi kelaka kalau dep appoint you acting doloy kalau dep senat ni you hsnom ke dan basnom tiga state government ke depan recognition ke division play kalau balak kenapa tiga ban le ikut kamu tiga ban apply di itip card jadi tiga ban apply ke MHIS card pun tak ter ba perlu itu division apa crime map apa ke CNRB block pun tak ter te hakata kapor nagaliang di chief minister la kular ba la kumno po san len du tarik disembar na ajik ini kang wadu mentaru ni padi ajik tega baka basyo si galong ba hadu menta ki babun ki samla pule jemi tilak pet no ban namar tu yo adha po asam ru mengi bakhang ba wat dum le su te shat er kim yo ban le te haga jingi re ba kane kat kum kane ga jingi kren ka ban le kren ban di chief minister tinggi kerpat jika government buat deploy no kat bala halor kan ke kam kenang bagi beliau jumi kin hamsuk tel dakum ne gemut ke bujing bahadu kata-kata te sengi ku ginong ilam buat mengaku we ginong ilam berita muru ke jing syak keno kum de su ke kam nyamar bagi pun che pun man ke puar ke ong bakum ngi ki konjongi ke pep school nangi gi balik yon kam siteru ngi me yok kon mi yok slashu ban wat kam wat jang ru ngi me yok su te ke jing harap ke jadi ini kita dawi kan tiga sangkar berkat balak ke jadi balik kita. Biong mana apa? Andai kumtahi, namar ba kaji tip na layo, namar ba ka haswa election MDC galak bandai seki kat, mo jo panai fair, seki kat jo panai fair tingshno. Play kalau balak kenapa? Tidio ban le ikut kamu tidio ban apply di itip card jadi tidio ban apply ke MHIS card pun tak ter ba perlu itu kicno apa crime map apa ke CNRB block pun tak ter. Te hakata kapor nagaliang di chief minister la kular ba la kumno po san len du tarik disembar na ajik ini. Kang wadu mentaru ni padi ajik. Tega baka basyo si galong ba hadu muta ki babun ki samla pule jemi tilak pet no ban namar tu yo adha po asam ru mengi bakhang ba wat dum le su te shat er kim yo ban le te haga jingi re ba kane kat kum kane ga jingi kren ka ban le ya kren ban deputy chief minister tinggi kerpat ka government bat deploy no kat bala halor kane ka kam khanang bagi beliau jemi kin hamsuk
Tel da kum ne gemut ke bujing bahadu kata-kata. Te sengi kum ginong ilam buat mengaku weni ginong ilam berita muru ke jing syak keno kum de syuk kam. Yang maru ki pun che pun man ka kuar ki ong bakum ngi ki konjongi ke pep school nangi gi balik yon kam siteru ngi me yo kon mi yo slashu ban wat kam wat jam ru ngi me yo shu te ke jing e ka ke. Te de ni ka dawi kan tu ga sangkar ka balah ke jing di balik ka. Piong mana apa? Ande kum tahe namar ba kajing tip na layo namar ha ga shwa election MDC gala pandai shaki khat mo jo panai fe shaki khat jo panai fe idi piti sim besar borong jini cheduk sepsiak le kata ka por ngar na shakhot ka wa ngam yo ban le ki badon ruwe kam seni te hadir election part nimpat yo ka ege jing tip ke jing dia ni bat wat tang ka tu jing jia si ko ukro ro ba nilio ihi by DC jeng West India le here kaban kalian ko wal pat ini ira ke jadi ko respond te gini tu Tapi ini tunga ngam la re ban om bakam don ke jing kuat tanpa ke proses ka de ke batelot mahadu kata-kata ke batelot kumongi ba Thomas bu benne mo tinggal pek ha lada ki akan ma thara ka tu ka ha ka statement jong chief minister ha ka ANI news bala interview da tu ka we ka interview hanto kebal pelai pai ba aga khat sau tare Oktober aljar prosa te ka tu ganong kili chief minister jong ha ka tu interview ong ba ha tu bisnong mukoro ka ha po mekhle ani asam walau chief minister jong ti ba ka mukoro ka ha full po mekhle ong de ba ka ha po mekhle se pe lang morok kata ka interview 14 October 2024 hak ANI News Channel ka heading of the college chief minister hangtang ala ngap ha chief minister jing ong ye bar hak to go we ne chief minister ko next program to bolong hoir mohong ka ubnal ni tarik te ngam pat yo jing tip tan ba hak to go we ka program ka don go we ka bekeli chief minister ong ba to blok tu gede ka hap gede ka hak ka issue jing blok tu gede ka bukum chief minister jing ong ba blok 2 has been given to United Kecil Megir Hills Tukarbi. Di mana baai? Ngingi mair teh. Ngala percang mau wajib tip omdon man no mano baai ya ka blok 1 but blok 2 sepok Megir Hills. Kadai gaji kri jubor jom asam ka tumpua. Klaim da pentip AA kipat nom nom jomi kasih penar segi beran rokok blok 1 ke badai terakhir. Ti kumno uong has been given la de baai. Omdon baai lagi kini. Tel depai kata ka modlem ba kita ke statement jong chief minister belum berom jomi kabur kumba Jumat di kejing kelejung kadon kejing tua. Kadon kejing bom sel tu kadon kejing tua. tapi lah sih itu ya. Komne ni dalnya ni lagi keren dari Pak Pesaro belum senior spokesperson jungi. Dan geliang jungi kumbar sipan ken ma ken dia mo. Segmen commission kumtur nglep ai jing thok. Nadu kendai tarik ne unu benai Januari 2006 tek report gilayo. Bat ka commission ru ko ong ba kate ke jaka kadai badang hap pedeng kejing kerja pun bat ka asam ru ka don laga jong ka Human Rights Commission mo ban mengil don laga jong te ke jing yede bagani nimpat la pandai hi te ana kalian jong hi ngila dap ai gani siki baka government hi kan bu ini keterik kan bu i kepor ban pelong ke jing yathir ni ke jing yakran ke jing yede baka tagamat pang la ko menne tel da government kam la pandai nimban seban pelong ke jing yakhi ta ka ta hi lempi ke bangi la pandai kum ki rupai ba